Pravila tima Shark. Pravila tima Dino su zakon. Team Shark je bolji. Ne, Team Dino je bolji. Pravila tima Shark. Tiger Shark, a gangster, a grejat bajte 5 alarm. Pravila tima Dino. Megare, Rađe Score, a Bonnie Shaker, Bigfoot. Hajde da igramo izazov u kartonskom lavirintu i vidimo ko je jači, Team Sharkovi ili Team Dinovi. Da. Hajde da izaberemo val. Megare. Tiger Shark. Wow! U redu. Brza tura kroz kartonski lavirint. Da vidimo ko će pobijediti, Team Sharkovi ili Team Dinovi. Ale pazi na pauke. U redu. Ale pogledaj ovo. Tiger Shark. Megare. Hajde da vidimo ko je brži, Liam. U redu. Tiger Shark protiv Megarea. Idi veliko, idi Hot Heels. Grejat bite protiv Rađe Scoura. Ne, promašio sam. U redu, gangster, hajde da vidimo šta imaš. Hajde da sve razbijemo, Bonnie Shaker. Gangster protiv Bonnie Shakera. Pet alarm protiv Bigfoota. Dobar udarac. Da, hvala. Moj red. Team Sharkovi, Team Dinovi. Idemo. Dobar posao. Ali vrijeme je za nešto vruće. Sada se osjeća malo toplije. Pričaj mi o tome. Ne podjelava. Da, ali ništa ne može zaustaviti Team Sharkove. To je pravi duh. Da, pobjedio sam. Hajde, ale. Vrijeme je za zabavu. Ipsis. Ne, šta sada da radim? Ne znam, Alex. Mislim da imam ideju. Team Dinovi. Da, uspio sam. Tako sam ponosan na tebe, ali sam i dalje pobjedio. U redu, idemo. Skoro su tamo Liam i Ale su tako blizu zmaja. Ne mogu vjerovati da je sve napravljeno od kartona. Wow, budi pažljiv. Jesi li spreman za novi izazov? Idi veliko, idi Hot Heels. Idi veliko, idi Hot Heels. Team Sharkovi. Team Dinovi. Zaronjujem. Trebam pauzu. Skoro smo tamo. Da, prvi sam uspio. Ale pomozi mi, molim te. First place, here I come. What in the wheel? I'm a rock climbing rock star. Vrijeme je da se podignemo na viši nivo. Uzmi ovo. Ale pogledaj šta sam našao.
Hajde, Liam, možeš to. Hvala. Tim Dinos kaže da nema na čemu. Wow! Speeder mod aktiviraj. Idemo. Da. Vau, samo pogledaj to. Prebacimo se na Climber mod. Super, šta ćemo sljedeće uraditi? Aktivirajmo Friends mod. To je bilo tako zabavno. Ali čekaj, ko je danas pobjedio? Ne mogu vjerovati da sam pobjedio. Čestit nisam. U redu, idemo. Jesi li spreman? Evo dolazi zabava. Liam, udružimo se da pobjedimo zmaja. U redu. Liam, požuri, uđi unutra. Liam, jesi li dobro? Oh, imam ideju. Golicanje, golicanje, golicanje. Team rad. Sada su spremni za Dragon Demolition Showdown. Poredajmo svih 8 likova u dvaju tima. Tiger Shark, Great Bites, Gongster, Pet Alarm, Mega Rare, Rage Sower, Bone Shaker, Big Foot. Wow! Čestitam, momci. Evo dolazi glavni događaj. Team Sharks, Team Dinos, Mega Rare, Tiger Shark. Hajde da to uradimo. Ura, pobjedio sam. Great Bite, Ragesaur. Rušenje, Gongster, Bone Shaker. U redu, idemo. Pet Alarm, Bigfoot. Jupi, još jednom. Osvoji taj trofej. Vrijeme je da se ujedinimo i porazimo zmaja. Da, pobjeda. Oh, zmaj je uništen. Auto trke. Formula 1. Spreman sam. Idemo. Početak. Idi, idi, idi. Pada kiša. Zaustavi trku. Trči.
Sakri se tamo. U redu. Naši automobili. Pripremi se. Velika trka dolazi. Ura. Prati me. Ovim putem. U redu, tata. Nisi samo trkač, ti si legenda na stazi. Vjeruj u svoj tim, nema povratka unazad. Brzo na stazi. Nema povratka. Hej, zaglavio sam se. Dobrodošli na Racing Spirit Sprint Racing Challenge. Podijelimo se u timove. Tim Steffi. Tim Dash Hasha. Tim Alex. Neka trka počne. Počnimo. Vrijeme je da saznamo ko će danas biti prvak. Vau, ovo je prava strateška majstorija. Hajde. Približavam se. McLaren Formula 1 tim Steffi stigla je prva. Čestitamo! Jao, pobjedio sam. Bili smo drugi. Hajde da se trkamo, Daša. Počnimo drugi krug. Ovim putem, hajde. Idi. A moment, lijepi potezi. Zadnji krug. Zadnji krug počinje. Wow! Idi brže. Jao, pobjedio sam. Krenimo ka finalu prvenstva. Ali prije toga želim i ja probati trku Mercedes AMG Petronas Formula 1 tim. Pogledaj. Čekajte, momci, trka je bila previše intenzivna, ogladnio sam. I ja sam gladan. Imam ideju. Oh, šta je ovo? Uzet ću bananu. Hajde, Daša, brzo odluči. Želim naranđu. Uzet ću jabuku. Čekaj me. Vrijeme je za predstavu. Dobrodošli u finale Grand Prix prvenstva.
Počnimo. Jupi, došao sam prvi. Došao sam drugi. Došao sam treći. Imaš li neku strategiju? Imam strategiju i pobjedio sam. Vrijeme je za nagrade. Gdje je moja nagrada? Prvo mjesto, prvo mjesto. Nasmiješi se. Hajdemo na vožnju. Jupi, tako brzo. Wow, idemo, ajmo. Wow, to je bilo stvarno cool. Yeah. Ta vožnja na Grand Prix setu za igru bila je nevjerojatna. Pripremite se. Vrijeme je za porodičnu zabavu s F1 timskim automobilima. Odabrao sam svoj tim. Sada ti izaberi. Završio sam prvi. Juhuhu! Hura! Došao sam prvi. Ja sam pobjednik. Steffi, ne možeš sjesti ovdje, ovo je za vozača. U redu, tata. Moraš vezati sigurnosni pojas. Šta je to? Tada. Šta se ovdje dešava? Steffi, ne možeš plivati u bazenu u autu, brzo izađi odatle. U redu. Gladna sam. Aha. Yeah. Steffi, ne možeš bacati smeće kroz prozor. Steffi, moraš ga razvrstati. U redu, tata.
Plastika. Organsko. Mnogo bolje. Idemo. Hej, to je moj kup. Usput, to je nezdrava hrana. Ne smiješ jesti nezdravu hranu. Daj mi to. Steffi, nije dozvoljeno otvarati prozore. To je vrlo opasno. Konačno, stigli smo u prodavnicu. Jupi. Šta bismo trebali kupiti? Volim čokolade. Steffi, šta misliš koju? Steffi! 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 Gdje je Steffi? Ah, evo te. Ups. Izvini, mislio sam da si moja kćerka. Izvini. Ups. Gdje je ona? Ah, evo te. Tu si, uhvatio sam te. Ne možeš pobjeći od roditelja. Opasno je. U redu, tata. Hvala ti, tata, za pravila sigurnosti. Nema na čemu, Steffi. Oh, pogledaj. Naš dom. Mogu li se igrati ovdje? Naravno, ali gledam te. Šta se dogodilo? Tata.
Zašto me ne gledaš? Izvini, umoran sam. Hajde da letimo helikopterom.